gugu de nanso so yo dwumani a sade awrade ahwe so de abedru ha no so sorry e ma kwadro ne ani ha nche kura na wankọ a wunya bi ni de okoye kura na ohun so say na wankọ ya da se wutime hwayen so onye o hyenkani a wo Facebook/Adom TV so wo go TV nso a 119 ho ye channel Adom TV she na ye DSTV nso a ye wo channel 280 na ene dwumadie ne mpompon so pa no ye de call amasaman nti wo hu se menko na migina ha akwasinsia ene anochewaba na afi dache ni team ni nyina no e wa amasaman se de ye de for super Friday ebramo no nti eho ebie nene ye de kwa amasaman wo mo hawa wo mo ekoso wo mo famu no eno eho ansem nti na team nakọ amenne ensumini team Priscilla ene ampedu ne obed nomni ade enso ye wa ha ye de to aso nti ye de be fefa musa de amamo ti de edu so no ebre no aso se ye ba de bonkrata no eso na fe ye call online stories no so eso na ye hunu ensem a etwagu ewo ho enti ye call adomonline.com eno enie wasante mantemu no 4 people including a 6-year-old boy drowned in floods Yarahosam asante mantemu wukwada no nsoto the whole day arahosam ni enipa nan ya eno abeto edwa se akranfie ensia abamua eka ho bi amene wonmo atwa nananom ewo ensie do ya sama arahopa domonline.com eno eho ensem eno no enti eno ena ebo enimo hey Dumso looms as IPPS threatening to cut power supply by July 1st. Tiano no borwa mu a ubehunu nti yemo mpaye na ne wosa empanifo ye bia na yensan konko wura Dumso mu no e wose wono mo eye sa entotoye no eho asem adomonline.com ediaba ya kan na hunu mu afi wo borwa entertainment mu asenfo asen northfo ne de esi ewie ekoye assessment wo maso because we free wana we ba we free wana the whole NDC MPP ne de wo mu nyina panfo ne nyina wo ho wo mu nyina mo ya de o into adomonline.com Akumawu stars rally behind Question as popular gospel musicians begin church campaign for Charles Opoku at Asen North a video enti uko NDC mu a Kumawufo no bi tachirement ye kwese dada ye bo aka ho ene abrobe no ne abe wo mu nyina tachire se yi MPP agu movie industry into wo ntoma question se be yoru question kwa o metumi ahye mra na Kumawu agya ne na so na yi tabita kum soso ne yi de se kwadwa mponso giramu aso de be si jai asenfo asen northfo Yame Adom Ebenada na o election headquarters munim de etumi ye de betofo bia de bebrom pepepe se de tie ye nkasem emenane nti mesro so wo pe election mu ensem analysis ahodo paade a afidie nse de da han medofo mane na ha ya Ebenada Yame Adom from ajuada kura de kosi Benada no de ni nyina bebrom pepepe kosi se easy beso osumesi ana obentensa so nnim kunimdifo no yegusu ye giramu den ombe krado ewo ho na yenso ye wachiri na ye hwenti eno ho asem so eno no yisi jasa kan won hu biem omo ebe hyase wa erede de ka no e kana kese no wo industries no mu manyuma kese na ye no ma 100 cities 200 300 akese no salas wote Friday Wednesday no midnight news 12 waka wo mo de ECG pass wo mu tua wo mu nya sa adwuma wi eka enmenkura kese tele wo de wo moka enti wo mo sai ba beko na nra arahosam chese video no mehwe amintimi nya ahwe me pese me ti ase hawa ka no bullion van wura mu na motofo ni di akire na chese enipa gira ho nso nipa ntumi nya hwe no watumi abie wono kromfo no watumi abie bullion van no se police ni be yi ne nurse for na papa eguna kokoso ne se ni tirimo chese wanhwene ni mukura so ye hwan no so shutu ne sa obi ba obi kunu obi papa no obi antumi nya hwe timi nya hwe na de esaya nwanwa
na chese wodwe ho a wonti ase ne say akromfo no wo say odi ewo no wie ye no na moto ni gina ho na taxi bi gina ho na no watumi akofa so wogya ne bag bi wo ho na wakofa na wasa tra moto no so na ase wasa chese ase ya plan ya chese wodwe ho a wonti ase chese menti ase ana make no sa ban se posi adwuma no anka sentiment bulletproof no a na me bisa anya bia ne bo no yesai na mo nhye wo mo che because a bullion van de we enye operation enu anko na wo mo ye na mo succeed yo wo mo monitor wo mo che se sa filling station ho no wo mo ba ho sa operation we take you wo mo be 3 months 4 months 6 months ya kum no free wa kum nipa asa etuo kwa am so de koyo osa fa koy to de kwatoa so ye awrade hu ye mobo ti yen free esan eni musuom ayo yaso ma magiska o o ma mi akire ho nti na me question ne say asa sika no wo ayi so siwo mani mo sesi hi o kofi omufa ha no ebi omu yi sika bi firi ho enti sa boto na efiru aso me na eda ho no na no na ede ne wo because afi na hwi nim omu ba fa sika no sesa se mo hwe sesa oji tuo no sesa operation ase o ma surrounding area no mu nyina and wo mutututuo no ntino wo bia ntumi nya hwe taxi we no chese me ya sure say esese hu bi chese hu ntumi nya hwe because moto na America no chese eya sa no obi ebusa say nti ade na taxi no one drive am for wo muso anku won ana am se wuni wontia ehu kura ba ma obi bia adwojo chese wa hwa kura wu hunu accelerator no kura no watimi atia so kura no chese wu hunu ba bia obefa sa na me dwene ento wa ote wona wo run commentary say dia betimi aka de ope but say ato wo wanim afia mi gina ho na etuo ne nambani I surrender but pambofo wenye first time timi hunu de nti a cars bi eti sey esu sika ekoba yentimi mo wo mu nyina yentimi mo omo ho ban hwe na chasa me say busa me ho say na etuo no na etesei say wa ready one wa hu sese etuo na dane na so e na ho na afa so timi fa etuo asese questions be brave wo ho ha ene ntu de me de makasa wo ho ye behwe na bambofo anim defo no ye no makasa no maboa yen o ma cheche yen semu na emu oya areho IGP yo betimi aye bia de aboa wo mo ebo ye ho ban be wi akire na wo mo be wu obambo mu no ha dwen pa me se no me rewo ya ma na me hu afa no ma awokra de me wo hwesa de ade ne ye na tu de mamento so na menko daily guide obokrata no na wase BCU lay down arms in OSP Galamsey case Ora Charles BCU ne Office of Special Prosecutor case no kope 3 a daily guide obokrata no so de aba ewo animo ha afei sa posini ya yabo ne tuwa kunin eno so enie ehunfoni ba ye betena se na yabo awuramu ye na wate ase na afei taxes on sanitary parts wicked pay 6 enra wuti Adom yenkase bono emu a me sure se speaker de na ha nti ora abanbagben na wono eso de na no atomu bie se eto a yeje ewo ma ya mu ase no ho no odwene ho a wonti ase ora bagben na no wate etua first kwa na 3 cedis they say 20 cedis ayo bi a wo flow pa de em say 40 na abeto bosome 40 Ghana aso wo ma 3 kan wo ma me no ho a imagine
obia ya 40 a enya bete enti we de se speaker na no atuma enu panifo anim na campaign na ye no enya adwuma pad de ni kwa say ye de to so mo te so se be obia betumi ntesa infections be brain no every to a amantment to pad ne be wi akire bibia obetumi de akona sene mu no be wi akire na akonya effect e wono so afi obehu na wo problem bebre infection a yentimi entreatie na akonya oha wo ne da ache so nti panifo modoma no atumi de entumi more STEM centers nearing completion ora Dr. Educhum ya wo ye oswafo hwe enwumasua so na wono so wa hai atofo sermons Alessabefia others to testify enti wo hwe delegate obokrata no a eno so wo ye animo ha say STEM issues no so eno ho asaba ha the Ghanaian publisher so de aba ye anopay na face speaker condemns imposition of taxes on sanitary pads and also ewo animo ha NDC is afraid of Baumia nana komia and also edisansem atudwa ewo the Ghanaian publisher animo ha ye ene anopay daily analyst and so EDS Roberts attack bullion van Ablekumal Farmwork, one police officer killed and no asem and so any na fe media ma comments to being cobbles for continuous support na esa media ma for omuguso a basobodi ene na se na omuguso de daily analyst and so de nie bullion van ya akromfo koto she so akum nipa eno so ho asem and so e ha na fe owura gbagban so nsam a ode worka edefa eto ho no sanitary pad eto ho no eno so baaye daily graphic the bokrata no so owura gbagban so de animo ha pa na o say taxes on sanitary pads unfair no kre and there is very very unfair o say etimi boa because my ho ne ma dawson ti we so eto oba beto so dia na me sure say enku ahodo akasa multimedia ya ye ho documentaries no ne ade ya yeguso ye aye kan ti say speaker so akabidia say speaker o baba you abi o ana wasate to ya bete ti daily graphic the bokrata no and also de aba eye anopay Supreme Court grants question 7 extra days to file review oko page 18 at the bokrata no so de aba ora to question ono na ndc guso no say one pre wo mra shebe da akonya no Wasen North na ne nsam no ekodu court na court ye ne say omra de bia no ne ade so omo so file na say no court na ye ne say wa 7 days on review emu and 70 eno ho asem page 18 daily graphic the bokrata no so de aba police give chase to killers because for said tie bi obeche won said tie wo bete and we are hoping by close of day and panya beche won by ya na ya che won mo no a ipa no kọ omukọ ewie de no be court konebra say yefu wo kodidi kwa ena ya no eno nko ana ya che de ebeche won nanso de wo mo obi fa mu no anke ya mo so afam bi anke o mahu so ye o mo ko to dwomu a new job in South development on course safe seat for MPP okope 3 16 and 17 a constituency watch womo ehwehwemu no abede this new job in South ne de eniema ekoso pa ntino MPP they are safe koko read up 16 and 17 wo daily graphic the bokrata no nti eno no the finder ya wi ho the finder so de aba eno so e wa ha nyabre pe posini ya yekum ni Parliament pays tribute to football legend at Samuel what you say and ye can many ye can na niema pa wa ye sa na wo said ye can you pa de oti ase no ye ka wachi nsem na watenye uni hono ne ye kan na sa mi wa wonte hwe enti the finder the bokrata no le de no ma menye no so na the bokrata no any online stories no memfansi ya sha so se ne enya menko na me di dwuma no team ne doso ebi mo ekọ amasaman kwasinsia anoche wa badwo ase wa dache hene any crew no nkaye wo amasaman de ekoso e wo hofo Super Fridays se ya kwan enye wo mo haw titu
enti ne yabo e de akọ nti bre kwa animo no ye no won bedi nkomo agodie mu nsam wo ho hye no nso ene nso ahosepe wo ho sister Sandy bi ye guy de beba asemi dika ye de piemu e wa masama nso de ama na afi pensem nso ato aso twa yen interviews wo ho birthday no nso e wo ho medi afia amankwa tamaklo ye kọ na agodie mu nsam ato aso